Kampeji habera harimo kuchebera hamwe no kuragurira indwara zitari zimwe na zimwe nkomushija okuchebera kansa y'omunagwanyi nenda okuragurira abarwire bamisho okuchebera prostate cancer shukari hamwe na pressure entakukweza mbe niza kureba harbaho ibintu binteganisa bwe nasima kana musima munonka kureta ubuherezo ubu nakikaho bantu warazaje natunga ubuhereza mbere zo guhereza basanga glasses zo kushoma ngamisho mbenda kushoma hata nashoma. Simon Rubega, president wa Rotary Club ya Mbarara Ranchers yashoborera ngu ombashije 50 abakebirwe kansa y'obusi 20 bashanjirwe vagine kandi bahirwe n'amabaruha go kuzahirwa rera hangwe rya Mbarara. Mweno camp ikintu twasinga okuleta yo kitusinzo kwita ky'amaanyi cyali kya basajja abakulu abawezeze emyaka egisuka mu 65 nga bayinza okuba nga balina prostate cancer. Rubega nagira ngo kwija kw'abantu bingi nicoreka ngo abantu barwire kandi tibine sente zo kweraguruza. Nki kituwa nti n'abantu beetaaga obujjanjabi, abantu beetaaga eddagala, abantu balwadde twetaaga obuheereza kweragihi mu bantu biitu twetaaga embazi eyakwasa kuba affordable to the people of the community, the people of Uganda. Dr. Richard Atwire mukuru w'irwariro rya Bwizigwera Health Center 4 kandi ari kureberera amarwara gahansi yagira ngo hakirwe kizibu cyo kushanga ngo omarwara gahansi gine buhereza bw'abantu abarukwetaga munonga. Twafuna abantu kuja kutweraho kituyamba kugira indwara zacenderaho abo kuba after indwara zacendera mu area we believe abantu bafuna amagara marungi Omukuchebera kansa y'omunagwanyi nenda bashangira abakazi bashatu bine kanseji kandi nabo bahirwa amabaruha go kubatwarira hirwa rera hango erya Mbarara. Ahabwa TV West and Adolf Ayureka.